aja lalo iya nang kabolana po ng Allah Ta'ala de na tak buka ko watui na de non rite mas sampajang abalalo po ko tunamupik ko bati na makalicua te makareso de itu nulelolong ang ibaraka na lino po ng Allah Ta'ala po dalam hadis qudsi inni ahammu bi adzabi falamma ra'aital umural masajid meka pano ipacalangi ko si de kampung falamma ra'aital umural masajid utaha ngero pacalangi na sabang kay terosi masigi memamurkan masjid wa julasail Quran angkai tahu situ dah si mata tuda baca ya korange kaji ya korange wa wildanil Islam anak bicu de panaballe gak mangulo mangilolo Korea angkai makasibir jadi tu pak anak ko macoi mak berejama angka tu tahu matau kada ju pacu anakmu mak ganggu justru wadi jaji anak nas sabari naya tu itarima sampajana tahu matau